Tecno non ku bazangla AI features non Tecno Camon 50 Pro ngupuni ama bazangla AI feature shanga de mal bukata nang de puni anto bohma ne de ne de pilgo picture to video phone ngupuni kana to select a picture a gallery puni and turn it into video form anku bor sham kar nangle ven yalanga nta yi AI art gallery babbe phone ngupuni kana to pig a picture a gallery puni and turn it into art kama painting way ma kana to turn it la be aye nyama anto ta different nyama with AI art gallery ma nta AI flash mimo babbe phone ngupuni ay le phone ma anye ka button shall be de nous apolo ay nyebin shaw lo shall polo kama Facebook be TikTok ka bwan a screenshot le anto ko de button ma ka de record me sharam be a screen ma phone ma ka save le ta ay twe to yan summarize le me yala bin shadam de be screenshot ma phone kalanton ta ki important be yar shadam be screenshot ma phone kalanton zan picture ma non lo shall polo ay bora ka save le nang a phone phone nine ayo ela app ma ay yala ela kanye ChatGPT kanye DeepSeek kanye Gemini kanye Meta AI desa bela lo yenga din dishi na download resala anto ko access reza in the same app karpala ay yimna lanchelo shapelo balankpa teban sabra silmi sil gabala be teban yar silmi sil gabala yara pidgin anto sap pidgin ma kazan AI writing on correct le kar kumal yeto ama en swanga vinyaranka in a professional way be friendly way anko boar le sham ne kalbe yar shanga ma de char na la jipsu Tecno Camon 50 Pro mbalama yol mona da mo video mo so anyi pa ma ka like ka share ka comment ka repost de char pa banganya ka bwanya bye.